I bekuar emri i Zotit të vëllezër. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε ένα μάθημα για την ενότητα και πώς ενωμένοι θα πάρουμε από τον Κύριο αυτά που θέλουμε. Sot do desha me hirin e Zotit të bëjmë një mësim mbi unitetin që duhet kemi me njëri tjetrin dhe t'i lutemi Zotit na japi atë që duhet të kemi, të marrim domethënë. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να διαβάσουμε πρώτα Do desha me hirin e Zotit të lexojmë në fillim δύο εδάφια. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο, do desha το të lexojmë 18 και το 19. do desha me hirin e Zotit të lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut. Ti kefali adërfe? 18 κεφάλαιο, Kapitulli 18 εδάφιο και 19. Kapitulli 18, rreshti 18 dhe 19. Dhe ka 8 kefalje dhe ka 9 edhapja, eci? Ναι. Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur dhe në qiell. Dhe të gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur dhe në qiell. Po ju them gjithashtu se nëse 2 prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga Ati im që është në qej. Και το 20 και το 20. Atëherë Pietri ju afrua dhe tha: Zot, nëse vllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri 7 herë? Αμήν. Εδώ αδελφοί μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι εάν συμφωνήσουν επί της γης, Këtu na thot fjala e Zotit nëse bien dakord këtu në tokë, εάν συμφωνήσουν επί της γης δύο αδελφοί, περί παντός πράγματος θα γίνει σε αυτούς. thot fjala e Zotit nëse kërkojmë këtu në tokë 2 apo 3, unë do jem mes jush, do jenë zgjidhur edhe në qiell. Εδώ, ενώ λέει περί παντός πράγματος, πολλοί το έχουν πάρει ότι μπορούμε να ζητάμε ό,τι θέλουμε. Këtu, përderisa thot fjala e Zotit që të gjitha gjërat, disa mendojnë domethënë që çfarëdo kemi në zemër mund t'ia kërkojmë Zotit. Πρέπει αυτό που ζητάμε να είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. E vërteta është që ajo çfarë duhet t'i kërkojmë Zotit është që duhet të jetë sipas vullnetit të Tij. Για να το δούμε αυτό, Και θα πάμε στην επιστολή πρώτη του Ιωάννη. Që ta shikojmë këtë, e hapim te letra e parë e Gjonit και θα διαβάσουμε στο 5ο κεφάλαιο το 14 και το 15 εδάφιο. Πρώτη επιστολή Ιωάννη, ne. 5ο κεφάλαιο 14 και 15 εδάφιο. Atëherë vëllezër i hapim te letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, rreshti 14 dhe 15. Kjo është siguria që kemi përpara Tij, nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, Ai na e plotson. Dhe nëse i dimë se Ai na i plotson të gjitha ato që kërkojmë, ne i dimë se kemi ato që kërkojmë Atij. Το 14 το διάβασες, δεν ξέρω. Ναι, το διάβαζα. Ωραία. Εδώ μας λέει ότι ό,τι ζητήσουμε, αλλά να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Këtu thot fjala e Zotit, atë që duhet ta kërkojmë, duhet të jetë sipas vullnetit të Zotit. Εάν ζητάμε κάτι που δεν είναι θέλημα Κυρίου, όσο και να συμφωνήσουμε, ο Θεός δεν μας ακούει. Nëse kërkojmë diçka që nuk është sipas vullnetit të Zotit, sado që të vazhdojmë ta kërkojmë, Zoti nuk na dëgjon. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουμε συμφωνίες και να ενωνόμαστε στο κακό, αλλά να κάνουμε συμφωνίες προς το αγαθό. Të kemi kujdes vëllezër që kur të lutemi, duhet që t'i kërkojmë Zotit diçka të mirë sipas vullnetit të Tij, jo diçka të keqe, që nuk është brenda vullnetit të Tij.
Θα σας φέρω παράδειγμα για να καταλάβουμε τι πάει να πει συμφωνία προς το κακό. Do të sjell do t'ju sjell një shembull çfarë do të thotë nëse i kërkojmë Zotit diçka të keqe. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα κάνανε μια συμφωνία. Anania dhe Safira u morën vesh me njëri tjetrin për diçka të keqe. Αλλά η συμφωνία τους ήταν να πούνε ψέματα. Por ajo që kishin në zemër, domethënë që bashkëpunuan me njëri tjetrin, kishin si qëllim që të thoshin gënjeshtra. Είδαν εκεί τους αδελφούς που έδιναν τα υπάρχοντά τους στα πόδια των Αποστόλων. Pan disa nga vëllezërit që nga tokat që shitën sollën paratë dhe i vun te këmbët e apostujve. Και ήθελαν να πούν και αυτοί ότι και εμείς προσφέραμε τόσα πολλά. Donin të thoshin, të tregonin atyre që edhe neve sollëm kaq shumë para në këmbët e tyre. Είχαν ένα αγρό, τον πούλησαν. Kishin një ar, një tokë, e shitën atë. Έβγαλαν κάποια χρήματα. Nxorën disa lek. Κράτησαν κάποιο μέρος από τα χρήματα. Disa nga ato paratë që shitën i mbajtën për veten e tyre. Και τα υπόλοιπα τα πήγαν στους Αποστόλους. Dhe të tjerat që ngelën i lanë te këmbët e apostujve. Ο Πέτρος έχει το χάρισμα από τον Κύριο. Pietri ka dhuntin nga Zoti. Έχει διάκριση, έχει προφητεία. Dhuntin e dallimit, dhuntin e profecisë. Και του λέει, Ανανία, τόσο πούλησες τον αγρό σου. Edhe pyet Ananian edhe i thot Anania, ka që shitët arën që kishit, për kaq? Λέει, ναι, τόσο τον πούλησαν. Edhe i thot, po, për kaq e shitën. Του λέει, γιατί ο Σατανάς γέμισε την καρδιά σου να πεις ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Dhe Pietri thot, pse Satani ta mbushi zemrën, domethënë me të tillë gjë, sa të gënjesh frymën e shenjtë. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί μου, ο Ανανίας έπεσε νεκρός. Në atë moment, vëllezër, Anania ra i vdekur. Έπεσε νεκρός και τον πήραν οι νέοι, πήγαν και τον έθαψαν. Mbasi ra i vdekur, erdhën disa të rinj, e morën dhe e varrosën. Τότε δεν είχαν γράψει πώς είναι ο θάνατος, τον έθαψαν οι νέοι στα γρήγορα. Atëherë nuk ishte ligje si tani, domethënë që të bëheshin ato arsyet pse e vdiq dhe të tjera si këto, por e morën, e nxorën jashtë dhe e varrosën. Μετά από 3 ώρες έρχεται η γυναίκα του. Mbas 3 orësh vjen gruaja e tij, Safira. Δεν ήξερε τι έχει γίνει. Safira, gruaja e tij, nuk dinte se çfarë kishte ndodhur. Της λέει ο Πέτρος, για τόσο πουλήσατε τον αγρό σας. Edhe gruan e tij e pyet me të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë, për kaq e shitët arën tuaj? Ναι, λέει, για τόσο τον πουλήσαμε. Po, kaq, për kaq e shitëm, i thot edhe gruaja e tij, duke pasur të njëjtën mendim me burrin e saj. Εδώ τώρα είναι το μάθημα μας. Της λέει ο Πέτρος, γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο. Këtu është edhe mësimi ynë vëllezër. Pietri i thot, pse bashkëpunuat me njëri tjetrin që të gënjenit frymën e shenjtë? Δηλαδή έκαναν συμφωνία, αλλά Domethënë, συμφωνία πονηρία, μαρτωλή. domethënë bashkëpunuan me njëri tjetrin për të bërë një mëkat. Και της λέει, ιδού, λέει, αυτοί που έθαψαν τα πόδια, ιδού τα πόδια των ανθρώπων που έθαψαν τον άντρα, θα θάψουν εσένα. Και έπεσε και αυτή νεκρή. Dhe Pietri i thot, edhe asaj ja këmbët e atyre të rinjve që varrosën burrin tënd, do të varrosin edhe aty. Dhe e ra i vdekur. Όταν κάνουμε λοιπόν συμφωνίες και είναι έξω από το λόγο του Κυρίου, Kur bashkëpunojmë për diçka që është jashtë fjalës së Zotit, δεν μας ακούει ο Κύριος. nuk na dëgjon Zoti.
Μάλιστα είναι και εναντίον μας. Jo vetëm që nuk na dëgjon, por është edhe kundra nesh. Οι Ισραηλίτες τους έλεγε ο Ιερεμίας να μετανοήσουν και αυτοί λέγανε θα πάμε στην Αίγυπτο. Συμφωνήσαμε να πάμε στην Αίγυπτο. Συγγνώμη, αδερφέ. Οι Ισραηλίτες, λέω, τους έλεγε ο Ιερεμίας να μετανοήσουν. Izraelitëve, Jeremia u tha që të pendojni. Αυτοί λέγανε όχι, θα πάμε στην Αίγυπτο. Ata e kundërshtuan dhe thanë jo, ne do shkojmë në Egjipt. Τους λέει ο Κύριος και αυτό που έχετε αποφασίσει να κάνετε δεν θα γίνει γιατί δεν συμφωνεί ο Κύριος. Θα σας βρει και στην Αίγυπτο ο Ναβουχοδονόσορ. Dhe u thot ata që juve do u morët vesh me njëri tjetrin dhe që doni ta bëni, të jeni të sigurt që Zoti nuk është me juve, po është kundra jush. Επίσης οι Ισραηλίτες κάνανε συμφωνία στο να λένε ψέματα γενικότερα. Jo vetëm këtë, por edhe izraelitët u morën vesh me njëri tjetrin që të thoshin dhe të vazhdonin të thoshin gënjeshtra. Vazhdimisht. Όταν ένας άνθρωπος λέει ψέματα, για να καλύψει το ψέμα πρέπει να πει κι άλλο ψέμα. Kur njeriu domethënë me dëshirë që të thojë gënjeshtra, edhe më pas do vazhdoj me gënjeshtra të tjera. Για να καλύψει μετά το άλλο ψέμα λέει άλλο ψέμα. Që të mbuloj atë gënjeshtrën e parë do vazhdoj me gënjeshtra të tjera. Και συνέχεια κρύβεται και πρέπει να λέει όλο και πιο πολλά ψέματα για να κρύβεται πίσω από το ψέμα. Dhe vazhdon të fshej të keqen gënjeshtrën, vetëm domethënë që të mbuloj ato të parat. Αυτό όμως και συμφωνούσαν ότι εμείς θα λες εσύ αυτό, θα λέω εγώ αυτό, θα λέμε ψέματα και όλο εμείς επιβιώνουμε τα ψέματα. Για τον Ανανία Σαφίραλης. Με τα ψέματα λέγανε ότι εμείς μια χαρά τα πάμε. Τα κουκουλώνουμε δηλαδή, επιβιώνουμε. Menduan edhe besuan që ne do t'ja dalim me gënjeshtrat tona. Θέλω να διαβάσετε, να δείτε τώρα, επειδή συμφωνήσανε στο ψέμα, να δείτε τι τους λέει ο Κύριος στους Ισραηλίτες. Θα το δείτε αυτό στον Ισαΐα, στο 28 κεφάλαιο. Ta hapim te libri i profetit Isaia, te kapitulli 28. Και διαβάστε από το 14 μέχρι το 21. 14 μέχρι 21. Kapitulli 28 nga arishti 14 deri te 21. Te Isaia. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit o tallës, që sundoni mbi këtë popull që rrin në Jeruzalem. Ju thoni kemi përfunduar një beslidhje me vdekjen, kemi bërë një aleancë me Sheolin, kur rrebeshi i përmbytës do të kaloj, nuk do të arrijë deri te ne, sepse gënjeshtën e kemi bërë strehen ton dhe jemi fshehur mbrapa falsitetit. Prandaj kështu thot Perëndia Zoti, ja unë vendosi themel në Sion një gur të provuar, një kokë qoshje të çmuar, një themel të sigurt, ai që beson atij nuk do të turpërohet. Unë do të vendos të drejtën si mas dhe drejtësinë si plumçe. Breshri do të pastroj strehen e gënjeshtrës dhe ujëra do të përmbysin strehen tuaj. Beslidhja juaj me vdekjen do të anullohet dhe aleanca juaj me Sheolin nuk do të qëndrojë. Kur rrebeshi i përmbytës do të kaloj, ju do të shkelni prej tij. Sa herë që do të kaloj, do t'ju kap, sepse do të kaloj çdo mëngjes, ditën dhe natën. Do të jetë një tmerr i vërtet të dëgjosh vetëm të ta rrëfejnë. Në fakt shtrati do të jetë i shkurtër për të shkruar. Ne, dhe mbulesa tepër e ngushtë për të mbuluar me të. Amin. Εδώ αδελφοί μου τώρα είχαν κάνει οι Ισραηλίτες συμφωνία να λένε ψέματα. Këtu vëllezër shikojmë që izraelitët kishin bërë marrëveshje me njëri tjetrin për të thënë gënjeshtra. Και λέγανε ό,τι και να γίνει εμείς κρυβόμαστε πίσω από το ψέμα και όλο και dhe thoshin γλιτώνουμε. Çfarëdo që të bëjmë, fshihemi mbas gënjeshtrës. Gënjeshtra është bërë streha jonë, thoshin. Και τους λέει τώρα εδώ πέρα ο προφήτης, επειδή λέει κάματε συμφωνία με τον Άδη,
dhe i thot tani profeti, me që se keni bërë një aleancë me Sheolin, me Adin, dhe Hades. Και λέγανε όταν έρθει η μάστιγα, έρθει δηλαδή το κακό, εμείς θα κρυφτούμε γιατί να λέμε ψέματα και να κρυβόμαστε. Dhe thoshin që kur të vi ajo e keqja kundër nesh, ne do të fshihemi mbas gënjeshtërës. Θα κρυφτούμε πίσω από το ψέμα, έτσι λέγανε. Do fshihemi mbas gënjeshtërës, kështu thoshin. Εδώ τώρα τους λέει ο Κύριος μας ότι έρχεται ο λίθος ο εκλεκτός, είναι ο Χριστός που λέει πιο κάτω. Thotë rreshti 16, ja unë vendos si themel në Sion një gur, që është Jezu Krishti Zoti ynë. Μπροστά στο Χριστό μας δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Dhe përpara Krishtit vëllezër, asgjë nuk është e fshehur. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό που ο Κύριος να μην το ξέρει. Nuk ka diçka e fshet tek gjithsecili prej nesh që Krishti mos ta di. Γι' αυτό τους λέει ότι όταν θα έρθει, θα έλεγα, Ποιο εδάφια? είναι το εδάφιο 17. Është rreshi Όταν 17. λοιπόν θα έρθει το χαλάζι, Ne? Kur të vi breshri, έχετε κρυφτεί εσείς στο καταφύγιό σας μέσα jeni fshehur juve brenda shtresës suaj, αλλά θα πλημμυρίσει η κρυψώνα σας και θα πήγετε μέσα στην κρυψώνα. por do ta pastroj shtrenjën e gënjeshtërës në atë vend ku juve jeni fshehur, thot. Δηλαδή το ψέμα δεν μπορεί να σας σώσει εκείνη την ημέρα. Do me thënë gënjeshtra nuk mund të shpëtojë atë ditë, thot. Μετά τους λέει η συμφωνία που έχετε κάνει Pastaj ju δεν thot, θα μπορέσει να σταθεί. beslidhja që juve keni bërë nuk do të mund të qëndrojë. Προσέξτε τι λέει στο 20 τώρα. Γιατί η κλίνη είναι πιο μικρή παρά ώστε κάποιος να ξαπλωθεί πάνω. Shikoni me kujdes vëllezër se çfarë thotë te rreshti 20. Në fakt, shtrati do të jetë i shkurtër për të ushtrirë dhe mbulesa tepër e ngushtë për të mbuluar me të. Αν δηλαδή το κρεβάτι είναι ένα 10 και εσύ είσαι ένα 80, Në qoftë se krevati për μπορεί shembull, το σώμα να τεντώσει, να ξεκουραστεί. në qoftë se krevati është 1,10 edhe ti je 1,80 edhe shtrihesh, nuk mundet që trupi domethënë të qetësohet në atë krevat. Εάν είναι μια λωρίδα 20 πόντους, δεν μπορείς να μείνεις πάνω, γιατί θα γυρνάς από τη μια, γυρνάς από την άλλη. Domethënë në qoftë se ai është për shembull kaq i ngushtë, nuk mundet, do kthej sa në një anë anën tjetër dhe nuk do gjesh rehat. Όταν το σκέπασμα, η κουβέρτα είναι μια μικρή λωρίδα, Kur kuverta është shumë e ngushtë, shumë e vogël, δεν μπορεί να σε σκεπάσει. nuk mundet të mbulojë. Γυρίζεις από τη μία, παθαίνεις πλευρίτη από την άλλη. Kthehesh në njëra anë, ftohesh. Kthehesh në ana tjetër, përsëri ftohesh. Δεν μπορούμε δηλαδή να κρυφτούμε πίσω από το ψεύδος, Pra, duhet të them që nuk mundemi të fshihemi mbas gënjeshtrës, αλλά πρέπει να κάνουμε συμφωνίες, αδερφοί μου, που να είναι σύμφωνες με το λόγο του Κυρίου. por duhet të bëjmë beslidhje vëllezër, të bijem dakord me gjëra të cilët janë sipas vullnetit të Zotit. Και τότε ο Κύριος μας ακούει και γίνεται άλλη ευλογία. Atëherë Zoti dhe vetëm atëherë na dëgjon dhe bëhet përsëri bekim. Απλά έφερα μερικά παραδείγματα αρνητικά για να καταλάβουμε ότι πρώτα πρέπει να ζητάμε σύμφωνα με θέλει Κυρίου να μας ακούσει. Ju solla disa shembuj nga këto që tham deri tani, që të kuptojmë vëllezër që çdo beslidhje dhe marrëveshje që ta bëjmë sipas vullnetit të Zotit. Όταν ζητάμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο του Κυρίου, δεν μας ακούει ο Κύριος. Në qoftë se kërkojmë gjëra që janë jashtë fjalës së Zotit, Zoti atëherë nuk na dëgjon. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ,
βγάλε τον τάδε εργάτη από εκεί γιατί με ελέγχει. Për shembull, nuk mund të themi vëllezër që Zot të lutem hiqe këtë shërbëtor nga ai pozicion që ka dhe beson se do ta heqë Zoti. Αν αυτό το έχει βάλει ο Κύριος όσες προσευχές για να κάνουμε, δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Nëse ti e ke këtë lloj lutje, nuk të dëgjon Zoti, nuk mund të ndodhë kjo gjë. Ούτε να προσευχόμαστε να πάθει κάποιος κάτι καλό και να μας, κάτι κακό και να μας ακούσει ο Κύριος. As në qoftë se lutemi për dikend që të pësojë diçka të keqe, as në këtë rast Zoti nuk na dëgjon. Πώς πρέπει να γίνεται πρώτα απ' όλα η συμφωνία μας. Tani, çështja e parë, se si mund të jetë ajo që themi beslidhja, marrëveshja me njëri tjetrin. Θα φέρω ένα παράδειγμα, ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του. Do të sjell një shembull, vëllezër, Danieli me 3 vëllezërit e tij, Shadrak, Meshak dhe Abednego. Αυτοί έβαλαν στην αρχή στην καρδιά του, συμφώνησαν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Që në fillim, thot fjala e Zotit, vunë në zemrën e tyre që të bëjnë dhe të qëndrojnë tek vullneti i Zotit. Και είπαν, εμείς δεν θα φάμε από τα εδέσματα του βασιλιά. Dhe vendosën që në fillim që neve nuk do ham nga ushqimet e mbretit, sepse kështu thoshte ligji. Γιατί τα εδέσματα αυτά τα είχαν θυσιάσει στους θεούς του Ναβουχοδονόσορο. Sepse ushqimet që hanin, domethënë atje, sidomos edhe mishtrat, ishin ato që ata u aflijonin idhujve të tyre. Και συμφωνήσανε πάνω σε αυτό. Εμείς δεν θα τρώμε αυτά τα φαγητά. Dhe bën këtë marrëveshje me njëri tjetrin që neve nuk do ham nga këto ushqime të ndotura. Αυτό άρεσε του Θεού και ευλόγησε αυτούς τους 4 νέους και τους έδωσε σοφία και σύνεση. Kjo vëllezër që vun ata në zemër i pëlqeu Zotit dhe që nga ky moment filloi bekimi te vëllezrit. Do ta shikojmë më pas edhe historinë se çfarë ndodhi. Προσέχτε, πρώτα συμφώνησαν στο να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Kini kujdes vëllezër, bën një beslidhje që të qëndrojnë dhe të bëjnë vullnetin e Zotit. Και μετά συμφώνησαν στο να ζητάνε από το Θεό διάφορα πράγματα. Dhe pastaj qëndruan domethënë në beslidhje që të kërkojnë gjëra të tjera Zotit. Όταν δηλαδή ο Ναβουχοδονόσορας έβγαλε εκεί την εικόνα, Kur mbreti i Babilonis ndërtoi atë ikonën e madhe, στην πεδιάδα Δουρά και είπε να την προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι, në fushën e Durahut dhe urdhëroi që të gjithë njerëzit të binin përmbys përpara asaj ikone. αυτά τα 3 παιδιά είχαν πάρει απόφαση, εμείς δεν την προσκυνάμε. Këta 3 të rinj kishin marrë si vendim në zemrën e tyre që neve nuk do të adhurojmë atë figurë, atë ikonë. Προσέχτε, και οι 3 είναι σύμφωνοι σε αυτό και λένε εμείς δεν προσκυνάμε. Kini kujdes vëllezër që të 3 bën një beslidhje me njëri tjetrin që neve nuk do të adhurojmë atë figurë, atë ikonë. Ξέρετε την ιστορία πώς αγρίεψε ο Ναβουχοδονόσορας. E dini vëllezër shumë mirë se si u egërsua mbreti i Babilonis. Αλήθεια λέει σε Δράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, δεν προσκυνάτε το Θεό μου. Dhe fillon dhe i pyet si për fillim e vërtetë Shadrak, Meshak dhe Abednego që juve nuk adhuroni këtë figurë të madhe që unë kam bërë. Σας δίνω τώρα άλλη μια ευκαιρία όταν θα ακούσετε τις μουσικές. Ju jap tani edhe një mundësi tjetër që sa të dëgjoni zërin e qestës, flautit, muzikës, Το ψαλτήρι, την κιθάρα, të kitarës dhe veglave domethënë që do binin ato momente, τότε θα πέσετε να προσκυνήσετε. atëherë do bini në gjunjë të adhuroni atë që unë kam ndërtuar. Αυτοί έχουν κάνει συμφωνία και δεν το συζητάνε καθόλου. Ata kanë bërë një beslidhje me njëri tjetrin dhe nuk e diskutojnë fare me këtë çështje. Βασιλιά, δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε καθόλου. Εμείς δεν προσκυνάμε, τέλειωσε. Thanë, ne nuk do të adhurojmë, ka mbaruar kjo çështje. Τους λέει, ποιος Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει από τη φωτιά. Dhe u thot mbreti i Babilonis, tani në këto momente,
kush Perëndi do të ruaj, domethënë nga zjarri që unë kam ndezur për juve? Εκείνοι όμως έχουν πάρει απόφαση θανάτου. Ata vëllezër, të mbajnë mend mirë këtë gjë, kanë marrë vendimin e vdekjes. Και λένε ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Dhe thonë, Zoti ynë Perëndia mund të na çlirojë. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς δεν προσκυνάμε. Por edhe në qoftë se nuk do të na çlirojë, ne përsëri nuk do të adhurojmë atë figurën që ke ndërtuar, atë ikonën që ke ngritur ti. Και οι τρεις, λέει, γράφει με ένα στόμα. Δεν είπε ένας και οι άλλοι είπανε να το ξανασυζητήσουμε. Dhe thot fjalë e Zotit, të tre ishin me të njëjtën gojë, me të njëjtën mendje, nuk tha njëri kështu dhe njëri ashtu. Όχι, είναι ενωμένοι ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Jo, than jemi të tre të lidhur me të njëjtën mendje në unitet që do bëjmë atë që thot fjalë e Zotit. Και ξέρετε το αποτέλεσμα. Έκαψε 7 φορές το καμίνι ο βασιλιάς. Dhe dini shumë mirë historinë vëllezër, dha urdhër që zjarri të ngrohet 7 herë më shumë. Και τότε είπε πετάχτε τους μέσα. Dhe atëherë tha, merrni dhe flakini brenda, futini brenda në zjarr. Ήταν τόσο επίγονη η προσταγή του που αυτοί που τον πέταξαν μέσα καήκανε, τους πέταξαν μέσα. Ishte kaq e lartë temperatura, sa që thot fjalë e Zotit, ata që i kapon dhe i morën i hodhën brenda, u dogjën edhe vetë ata. Και λέει ο βασιλιάς πώς το ρίξατε μέσα, λέει 3 δεμένους. Dhe pyet mbreti i Babilonisë, sa veta keni hedhur brenda? Dhe ata i përgjigjen, 3 veta kemi hedhur brenda. Εγώ, λέει, βλέπω 4 λιμένους και ο ένας μοιάζει με Υιόν Θεού. Por i thot, unë shikoj 4 veta dhe shikoj një të ngjashëm, përveç atyre 3-ve, që është i ngjashëm me një bir njeriu. Προσέχτε τώρα, αυτά τα παιδιά, τα 4 που πήγαν στη Βαβυλώνα, ξεχώρισαν από όλα τα άλλα παιδιά τα Ισραηλίτικα. Keni kujdes vëllezër që të 4 këta, domethënë Danieli, Shadrak dhe Meshak dhe Abednego, u veçuan nga të gjithë të tjerët që erdhën nga Izraeli. Γιατί είχαν πάρει πρώτα απ' όλα, είχαν κάνει συμφωνία να φυλάξουν το λόγο του Κυρίου. Dëgjoni vëllezër me kujdes, sepse të 4 këta kishin vendosur në zemrën e tyre, kishin bërë një beslidhje që do bënin vullnetin e Zotit deri në fund. Αυτή η συμφωνία πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί κι εμείς. Këtë beslidhje mund ta bëjmë të gjithë vëllezër dhe motra. Αφού κάνανε αυτή τη συμφωνία, μετά τους παρουσιάζεται άλλο πρόβλημα. Mbasi bën këtë vendim, mbasi morën këtë vendim, erdhën edhe probleme të tjera. Να το βάζουμε και αυτό. Ήρθανε και είδανε ενύπνιο ο Ναβουκοδονόσορας και σκότωνε τους σοφούς της Βαβυλώνας. Pa një ëndër mbreti i Babilonisë dhe dha urdhër që të vriteshin të gjithë të diturit e Babilonisë, domethënë nëse nuk shpjegonin ëndrrën e tij. Θα πάμε στο Δανιήλ, θα δείτε. Nëse do shkojmë te Danieli vëllezër, do shikojmë që και πήγαν να σκοτώσουν και το Δανιήλ, και το Σεδράκ και τον Αβδενεγό όλους. Dhe shkuan që të vrasin edhe Danielin, edhe Shadrakun dhe Meshakun dhe Abednegon. Θέλω να διαβάσετε από το δεύτερο κεφάλαιο Δανιήλ, από το 14 Dua të lexoj vëllezër në kapitullin μέχρι το 20. Δανιήλ, δεύτερο κεφάλαιο, Ναι. από το 14 μέχρι το 20. Do desha të lexojmë vëllezër në kapitulli 2 të Danielit, nga rreshti 14 deri te rreshti 20. Atëherë Danieli ju drejtua me fjalë të urta dhe të matura Ariokut, komandanti i rojëve të mbretit, i cili kishte dalë për të vrarë të diturit e Babilonisë. Mori fjalën dhe i tha Ariokut, komandantit të mbretit, pse vall një dekret kaq i ashpër nga ana e mbretit? Atëherë Arioku e vuri në dieni Danielin. Kështu Danieli hyri te mbreti dhe i kërkoi të jepte kohë për t'i bërë të njohur mbretit interpretimin e ëndrës. Atëherë Danieli shkoi në shtëpinë e vet dhe u bëri të ditur këtë gjë shokëve të tij Anania, Mishael dhe Azaria, me qëllim që t'i kërkonin mëshirë Perëndisë së qiellit lidhur me këtë sekret, me qëllim që Danieli dhe shokët e tij të mos vriteshin bashkë me kusurin e njerëzve të ditur të Babilonisë. Atëherë sekreti u zbulua Danielit në një vegim nate, kështu Danieli bekoi Perëndinë e qiellit.
εδώ αδερφοί μου Këtu vëllezër, σκοτώνουν τους πυλώνες. ne Και ο Δανιήλ πάει και βρίσκει τους τρεις φίλους του. këtu shikojmë vëllezër që Danieli shkoi edhe gjeti 3 vëllezërit e tij. Και λέει έτσι και έτσι. Dhe u thotë, kështu është problemi. Πάμε να προσευχηθούμε μετά. Ejani të lutemi të gjithë së bashku. Συμφώνησαν τώρα οι 4 φίλοι να ζητήσουν από τον Κύριο να τους φανερώσει το μυστήριο. Vendosën vëllezër me njëri tjetrin të 4, Danieli me gjithë 3 vëllezërit e tjerë, që të lutshin Zotit, domethënë që të jepte shpjegimin e ëndrrës. Γιατί αυτό που ζητάνε δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται ανθρωπίνος. Sepse ajo që kërkonte mbreti nuk ishte njerëzore, domethënë nuk mund ta bënte ndokush atë të kthente përgjigjen dhe shpjegimin e ëndrrës. Όμως ο Θεός φανερώνει στο Δανιήλ τι είδε ο Ναβουχοδονόσορας. Por Perëndia i qiellit dhe tokës i zbulohet Danielit se çfarë pa mbreti i Babilonisë në ëndër. Αυτά τα 4 παιδιά που είχαν πάει στη Βαβυλώνα, γιατί ήταν παιδιά όταν είχαν πάει 15, 20, δεν ξέρω πώς, ήταν μικροί πάντως όταν πήγαν εκεί. Të 4 këta të rinj, sepse mendohet që ishin të rinj 14-15 vjeç kur i morën dhe i çuan në Babiloni, Ύψωσαν το όνομα του Ισραήλ. Συγγνώμη αδερφέ. Ύψωσαν το όνομα του Κυρίου. Ναι. Lartësuan emrin e Zotit që kur erdhën që në fillim. Και έγινε γνωστό το όνομα του Κυρίου και επί Χαλδαίων και επί Περσών, σε όλο τον κόσμο έγινε γνωστό το όνομα του Χριστού. Dhe për shkak të tyre u bë i njohur emri i Zotit, domethënë në të gjithë mbretërinë dhe u përhap në të gjithë botën. Επαναλαμβάνω όμως τη συμφωνία των παιδιών αυτών. Përsëris edhe një herë atë që ata vendosën në zemrën e tyre, beslidhjen. Πρώτα συμφώνησαν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Përpara vendosën që të bënin vullnetin e Zotit. Και μετά συμφώνησαν να ζητήσουν από τον Κύριο να τους δώσει και αποκάλυψη και άλλα πράγματα. Pastaj vendosën që t'i kërkonin Zotit zbulesë, shpjegimin e ëndrave e tjera si këto. Και εμείς αδερφοί μου, αν θέλουμε πράγματι ο Κύριος να απαντάει στην προσευχή μας, Dhe ne vëllezër, nëse duam me të vërtetë që Zoti Perëndia të përgjigjet lutjeve tona, πρέπει να πηγαίνουμε ενωμένοι και εμείς μπροστά στον Κύριο. Duhet që dhe ne të shkojmë së bashku, domethënë unitet përpara Zotit. Με μια καρδιά, με ένα πνεύμα. Me një zemër, me një fërim. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι θα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Por që duhet të vendosim në zemrën tonë të gjithë së bashku që do kërkojmë atë që është sipas vullnetit të Zotit. Δεν οτιδήποτε, αλλά θα συμφωνήσουμε στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Pra do vendosim që të kërkojmë sipas vullnetit të Zotit. Γιατί πολλοί συμφωνούν στην παράβαση. Sepse të tjerët bien dakord që të shkelin fjalën e Zotit. Δηλαδή, συμφωνούμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας. Për shembull, jemi dakord që të ndrojmë mënyrën e funksionimit të kishës, ndryshe nga ajo që thot fjala e Zotit. Συμφωνούμε να βάζουμε πρεσβυτέρους που να μην συμφωνούν με το λόγο του. Për shembull, bien dakord të bëjmë marrëveshje që të vëmë shërbëtor në kishë që nuk janë sipas vullnetit të Zotit. Nuk ka problem kjo gjë. Ο Κύριος σε αυτές τις συμφωνίες δεν συμφωνεί. Zoti vëllezër, te të tilla marrëveshje nuk bie dakord, nuk dëgjon. Ούτε μας ακούει. As na dëgjon. Εάν όμως η συμφωνία μας είναι από αγάπη στο λόγο του Κυρίου και στον αδερφό, Nëse marrëveshja jon është me bazë dashurinë e fjalës së Zotit dhe dashurinë për njëri tjetrin, τότε ο Κύριος μας ακούει.
atëherë Zoti na dëgjon vëllezër dhe motra. Και πρέπει να συμφωνάμε στον Κύριο να πηγαίνω με κάποιους ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου στον Κύριο. Συγγνώμη. Πρέπει να κάνουμε συμφωνίες και να πηγαίνω με ανθρώπους που είναι έξω από τον Κύριο, να τους πηγαίνουμε στον Κύριο. Duhet të bëjmë një marrëveshje të tilla që të çojmë te Zoti njerëz të cilët ende nuk kanë besuar. Παράδειγμα, θυμάστε εκείνους τους 4 που πήγανε το παραλυτικό στον Κύριό μας. Për shembull, mbani mend të historinë atyre 4-ve të cilët bën një marrëveshje të çonin atë të paralizuarin te Zoti ynë. Ο παραλυτικός δεν μπορούσε να πάει από μόνος του στον Κύριο να τον θεραπεύσει. I paralizuari nuk mundte vetë me forcën e tij që të shkonte te Zoti. Αλλά ούτε και οι 4 μπορούσαν να τον πάνε στον Κύριο γιατί είχε πολύ κόσμο. Δεν μπορούσαν να το πάνε με. Δεν μπορούσαν να το πάνε στον Κύριο γιατί είχε πολύ κόσμο. Por edhe të 4 ata nuk mund ta çonin të paralizuarin, domethënë atje te Krishti sepse kishte shumë njerëz. Και κάνανε άλλη συμφωνία αυτή. Atëre bën një marrëveshje tjetër, një beslidhje. Θα πάμε να γκρεμίσουμε τα κεραμίδια και να το πάμε μπροστά στο Χρυσό. Do ngjitemi lart te çatia, do prishim tjegullat, do hapim domethënë një të çarë atje lart, edhe do ta hedhim te Krishti. Και φέρανε τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Dhe e sollën të paralizuarin te këmbët e Krishtit. Αυτή είναι ωραία συμφωνία. Kjo është për shembull një beslidhje shumë e mirë sipas vullnetit të Zotit. Γι' αυτό λέω όταν δει κάποιος τον αδερφό του να μαρτάνει αμαρτία όχι θανάσιμη. Për këtë arsye thotë, në mos gaboj këtu, në qofse po te gjoni është, në qofse dikush e vëllain e tij që kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, θέλει ζητήσει λέει και ο Κύριος θα τον σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Le ti lutet Perëndis, ti kërkoj Perëndis dhe ai do t'i jap jetën. Është kapitulli 5 te letra e parë e Gjonit, rreshti 16. Άρα πρέπει να ζητάμε και ο Κύριος είναι δυνατός να γυρίσει πίσω πρόσωπα τα οποία ξέκλειναν. Pra, ti kërkojmë sipas vullnetit të Zotit, edhe Zoti do kthej mbrapa të larguarit, domethënë familjarët tanë apo të tjerë që janë larguar dhe Zoti do t'i kthej pranë tij. Εάν λοιπόν δούμε τον αδερφό μας να αμαρτάνει αμαρτία, θα ζήσουμε και ο Κύριος θα τον επαναφέρει. Pra, në qofse lutemi për një vëlla që kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, Zoti do ta kthejë mbrapa. Και θα σώσουμε ψυχή εκ θανάτου. Dhe do shpëtojmë një shpirt nga vdekja, thot fjalë e Zotit në këtë mënyrë. Και θα καλύψουμε πλήθος αμαρτιών, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα συνέχιζε να κάνει την αμαρτία. Dhe jo vetëm kaq thot, por do mbuloj një shumicë mëkatesh. Εδώ αδερφοί μου τώρα πρέπει να μάθουμε σαν χριστιανοί τη συμφωνία. Këtu vëllezër duhet të mësojmë si të krishterë atë marrëveshjen që duhet të bëjmë, beslidhjen që duhet të bëjmë. Και να πηγαίνουμε με μια καρδιά μπροστά στον Κύριο. Dhe të shkojmë me një zemër përpara Krishtit. Όταν είμαστε διαιρεμένοι δεν μας ακούει ο Κύριος. Διαιρεμένοι με σκορπιμένοι. Χωρισμένοι. Ναι, kur jemi të ndarë. Όταν είμαστε τσακωμένοι, χωρισμένοι, δεν είμαστε μαζί. Δεν έχουμε μια καρδιά. Dhe grindemi me njëri tjetrin, Zoti nuk na dëgjon. Δεν ακούει ο Κύριος. Nuk dëgjon Zoti. Εδώ όμως μας λέει ότι εάν 2 συμφωνήσουν θα γίνει σε αυτούς. Por këtu fjalë e Zotit thotë nëse 2 bien dakord, atëherë do të plotësohet lutja e tyre. Ο Κύριος μας αδερφοί ήταν ένα με τον Πατέρα. Zoti ynë vëllezër ishte një me Atin Perëndin. Και λέει Πατέρα θέλω και αυτοί να είναι ένα καθώς εμείς είμαστε. Dhe thot lutet domethënë dua o Atë që ata të jenë një ashtu sikurse unë dhe ti jemi një. Προσέχτε όμως. Kini kujdes. Είμαστε ένα στην αλήθεια. Jemi një në të vërtetën, vetëm në të vërtetën. Δεν μπορεί να έχει ο άλλος άλλη διδασκαλία,
να λέει άλλα πράγματα και μετά να είμαστε ένα. Nuk mundet për shembull që ndokush tjetër prej nesh të ketë një doktrinë tjetër edhe pastaj të themi jemi një. Εάν δεν πιστεύουμε ακριβώς Në qoftë se nuk besojmë saktësisht në të vërtetën, ο Χριστός μας λέει ότι ό,τι άκουσα από τον Πατέρα είπα σε εσάς. Krishti thot çfarë dëgjova nga Ati Perëndia u thash juve. Δεν είπε ποτέ κάτι άλλο. Nuk tha asnjëherë diçka tjetër. Δεν έλεγε δηλαδή άλλο ο Πατέρας και άλλο ο Υιός και άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Nuk tha asnjëherë tjetër Ati Perëndia, tjetër unë, tjetër Fryma e Shenjtë, nuk përmendi asnjëherë fjalë të tilla. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει από μήνα θα πάρει, λέει ο Χριστός, και θα πει σε εσάς. Δεν μπορεί να πει άλλο από αυτό που λέει ο Πατέρας και ο Υιός. Edhe vetë Krishti tha që Fryma e Shenjtë prej meje do marri dhe do t'u mësoj. Nuk thot që të tjera gjëra do të them unë, të tjera gjëra do të thoj Ati, të tjera gjëra do të thoj Fryma e Shenjtë. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει ανάποδα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Nuk mundet që Fryma e Shenjtë të thoj gjëra të tjera të kundërta nga ajo që thot fjala e Zotit. Όταν λοιπόν μας λένε κάτι τέτοιο, εμείς θα λέμε ότι δεν είναι αληθινή αυτή η ενότητα, είναι ψεύτικη. Nëse do dëgjojmë për shembull një rast të tillë që do kush thotë që Fryma e Shenjtë më tha diçka që është kundër fjalës së Zotit, atëherë themi me siguri që kjo nuk është sipas fjalës së Zotit. Τώρα, εκτός από την ενότητα και εκτός από το ότι πρέπει να ζητάμε όπως πρέπει να ζητάμε, Tani vëllezër, përveç asaj që duhet kërkojmë sipas vullnetit të Zotit, πρέπει να ζητάμε και με πίστη. duhet që e dyta është që duhet ta kërkojmë me besim vëllezër. Για να το δούμε αυτό στο πρώτο κεφάλαιο στο Ιάκωβο. Ja ta shikojmë këtë vëllezër te letra e apostullit Jakob. Ναι. Για διαβάστε πρώτο κεφάλαιο το 5 μέχρι το 9. Πρώτο Atëre, κεφάλαιο από το 5 μέχρι το 9. atëre lexojmë te letra e apostullit Jakob te kapitulli i parë nga rreshti i 5 deri te rreshti i 9. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, pra dituria, le ta kërkojnë nga Perëndia që t'u jap të gjithë pa kursim, pa qortuar dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojnë me besim pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilin e ngre dhe e përplas era. Dhe ky njeri të mos pandesë se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjithë rrugët e veta. Amin. Είπαμε ότι πρέπει να ζητάμε ενωμένοι, Pra thamë që duhet të kërkojmë të jemi të bashkuar, πρέπει να ζητάμε, duhet që të kërkojmë, να ζητάμε σωστά πράγματα, όχι έξω από το λόγο του Κυρίου, duhet të kërkojmë gjëra të sakta sipas vullnetit të Zotit dhe jo jashtë vullnetit të Zotit. Εδώ τώρα ο Ιάκωβος μας λέει πρέπει να ζητάμε και με πίστη. Këtu vlla ynë Jakob thotë që tjetra është që duhet të kërkojmë me besim. Πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο ζητήσαμε ο Κύριος θα μας το κάνει. Duhet ta besojmë që atë që kërkuam Zotit, Zoti do na plotësoj. Να μην ληστάζουμε, λέει καθόλου ο Κύριος. Thotë ta kërkojmë me besim pa e dyshuar, thotë Zoti, pa dyshuar tek ajo që kërkojmë. Γιατί αυτός που διστάζει μοιάζει, λέει, με κύμα θαλάσσης. Sepse ai që dyshon, thotë fjala e Zotit, i ngjan valës së detit. Το κύμα της θάλασσας πηγαίνει μια από τη μια από την άλλη, όπου το πάει ο άνεμος. Vala e detit thotë shkon njërë majtas, njërë djathtas, domethënë nga e shtimnera. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, να μην νομίζω ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Dhe ky njeri i cili nuk ka besim, mos pandesë do të marrë diçka nga Zoti. Επίσης, αδερφοί μου, πρέπει να
επιμένουμε όταν ζητάμε, να μην σταματάμε. Jo vetëm kaq, thotë fjala e Zotit, por që duhet të qëndrojmë, të kërkojmë Zotit dhe nuk duhet të ndalojmë. Και μας έφερε το παράδειγμα της χήρας εκείνης με τον κριτή που ήταν στην πόλη. Dhe na jep për shembullin e asaj gruas së ve me gjykatësin. Η οποία χήρα του έλεγε εκδίκησόν με του αντιδίκου μου. Ajo gruaja e ves, ajo shkonte atje dhe i thoshte sa herë i lutej të lutem më jep të drejtën time. Εκείνος δεν ήθελε, Ai nuk donte t'i jepte të drejtën. αλλά αυτή επέμενε, χτύπαγε συνέχεια την πόρτα. Εκδίκασόν με του αντιδίκου μου. Dhe gjithmonë trokiste te dera e gjykatësit edhe i thoshte më jep të drejtën time, më jep të drejtën time. Το αποτέλεσμα ήταν ο Κύριος να μας πει, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Dhe dëgjoni thot në fund se çfarë thot gjykatësi pa drejtë. Ο άδικος κριτής είπε, αν και Θεό δεν φοβούμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, Dhe tha, megjithse unë nuk kam frikë Perëndin dhe nuk kam frikë nga asnjë njeri, για να μην με βασανίζει αυτή η γυναίκα, θα της κάνω την κρίση της. Φέρτε να σου λύσω την υπόθεσή σου. και mos më mundoj me kjo grua, mos më mundoj shumë kjo grua, atëherë unë do t'i jap të drejtën e saj. Ο Θεός δηλαδή θα το κάνει αυτό σε αυτούς που το ζητάνε μέρα και νύχτα. Perëndia nuk do ta bëj këtë gjë tek ata që e kërkojnë ditë dhe natë, që i luten ditë dhe natë. Άρα λοιπόν αδερφοί πρέπει να μάθουμε να ζητάμε από τον Κύριο ενωμένοι. Pra vëllezër, do të mësojmë që të kërkojmë Zotit, të kërkojmë në unitet, të jemi në unitet. Για να πάρουμε νίκες, γιατί μας έχει γελάσει αρκετά μαζί μας ο εχθρός. Që të marrim fitore vëllezër, sepse shpeshherë djalli mundohet që të na hedh poshtë. Ο Κύριος να μας αυξήσει στην πίστη και να μας το βάλει αυτό μες στην καρδιά να κερδίσουμε αδερφούς. Zoti të na forcojë në besim dhe të na vërë mirë në zemër këtë gjë që të fitojmë vëllezërit. Amin. Amin vëllezër. Pyetja e parë është: tek historia që lexuam tek Anania dhe Safira, që ranë të vdekur për shkak të gënjeshtrës, mund të ndodhi për shembull një ngjarje e tillë në kohën e sotshme? Adherfen, Να ακούω. si περίπτωση της Ανανίας και της Σαφύρας, που πεθάνανε μέσα στην εκκλησία, πέφτανε νεκροί. Μπορεί να συμβεί σήμερα δηλαδή μια τέτοια σύμβατα? Θα είχε συμβεί πολλές φορές αν είχαμε τα χαρίσματα που είχε ο Πέτρος. Thotë vllai, mund të kishte ndodhur shumë herë kjo gjë, nëse do kishim edhe neve dhuntit që kishte Apostolli Pjetër. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός που λέει ψέματα μπροστά στον Κύριο ότι θα τη γλιτώσει. Por kjo nuk do të thotë që ai që thot gënjeshtra përpara Zotit, domethënë mund ta psojnë në të tillë mënyrë. Μπορεί να μην έχουμε τόσο δυνατά χαρίσματα όπως του Πέτρου να το πούμε εκείνη την ώρα μπροστά του. Mund mos kemi ato dhunti siç i kishte Pietri atëre dhe të themi ato gjëra siç i tha Pietri përpara. Αλλά τον βρίσκει παρακάτω ο Κύριος και δεν ξέρουμε πώς φεύγει. Αλλά to? Τον βρίσκει ο Κύριος παρακάτω. E gjen Zoti më përpara thot. Και δεν καταλαβαίνουμε πώς έφυγε από τον κόσμο αυτό και δεν κατάλαβε πώς έφυγε. Dhe themi pasaj që si iku ky njeri kështu edhe nuk kupton asnjë, nuk e kupton asnjë pse iku, pse vdiq ky njeri për shembull. Να προσέχουμε πάρα πολύ να λέμε αλήθεια στα αδέρφια. Të kemi shumë kujdes vëllezër që të themi të vërtetën tek vëllezërit. Γιατί όταν δεν λέμε την αλήθεια ή τέλος πάντων λέμε μισές αλήθειες, Sepse nëse nuk themi të vërtetën ose themi gjysmë të vërtetën, δεν είμαστε καθαροί μπροστά στον Κύριο. nuk jemi të pastër përpara Zotit. Όταν μεταφέρομαι ένα θέμα που μας ρωτάνε οι αδερφοί, θα μεταφέρομαι ακριβώς όπως το είδαμε. Nëse për shembull vëllezërit na sjellin një temë të caktuar, do t'ua themi të tjerëve ato temë që na kanë thënë vëllezërit saktësisht ashtu sikur se na i përcollën. Να μεταφέρομαι δηλαδή ακριβώς
ώστε να μην δώσουμε παραπληροφόρηση στους αδερφούς. Do ta sjellëm saktësisht që mos të shtojmë gjëra domethënë të tjera tek vëllezërit nga vetja jonë. Γιατί αυτό, να ξέρετε, δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Sepse kjo nuk pëlqejet fare tek Zoti vëllezër. Γενικά να λέμε αυτό ακριβώς που είναι, όχι παραπάνω ούτε λιγότερο, γιατί ο Κύριος τα βλέπει αυτά και τα γράφει. Që gjithçka është që ta themi saktësisht edhe të vërtetën, as më shumë as më pak, sepse Zoti shikon të tëra gjëra. Γιατί ο Ανανίας και η Σαφίρα πήγαν να πούνε ψέματα, να υποκριθούν μπροστά στον Κύριο. Sepse Anania dhe Safira këtë gjën, domethënë vajtën të fshiheshin mbas gënjeshtërës që ata kishin bërë atë marrëveshje. Amin. Amin. Kemi një pyetje tjetër. Fryma e Perëndisë dhe fryma e shenjtë janë e njëjta gjë apo dallojnë nga njëri tjetri? Adherfe? Ne akuma. Το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα το Άγιο είναι ίδια. Σωστά. Το πνεύμα του Άγιο μέσα στη Γραφή έχει πολλά ονόματα. Fryma e shenjtë na mëson fjalë e Zotit ka shumë emra këto. Το βλέπουμε σαν πνεύμα Άγιο. E shikojmë si fryma e shenjtë. Αλλού το ονομάζει Παράκλητος. Το ονομάζει? Παράκλητος, ο Παράκλητος, το πνεύμα. Në një moment tjetër e quan ngushëllues. Σε άλλο μέρος το λέει το πνεύμα της αληθείας. Diku në moment tjetër e quan fryma e së vërtetës. Σε άλλη περίπτωση λέει το πνεύμα του Χριστού. Diku në një moment tjetër e quan fryma e Krishtit. Αλλού λέει το πνεύμα του Πατρός. Diku në një moment tjetër thot fryma e Atit Perëndis. Έχει 7 ονόματα στην Καινή Διαθήκη, δεν ξέρω αν τα είπα όλα. Ka 7 emra te Dhjata e Re, nuk e di në i thash të tëra apo jo. Και όλα είναι το πνεύμα του Άγιο. Dhe të gjitha janë fryma e shenjtë. Το οποίο ο Θεός έδωσε σε εμάς για να γίνουμε ένα με το Θεό. Që Perëndia na e dha neve që të bëhemi një me Atin Perëndim. Zanafilla, kapitulli 6, rreshti 2 dhe 3. Nga e njeshi, kur njerëzit filluan të shëmohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza, djemtë e Perëndis panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura dhe morën për gratë të gjitha ato që i zgjodhën vetë. Dhe Zoti tha: "Fryma ime nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, sepse në shturjen e tij nuk është vetëse mish, dhe ditët e tij do jenë pra 120 vjet." Adherfe? Ακούω. Από Γένεση 6 κεφάλαιο, 2 και 3 εδάφια. Πάλι εδώ για το Πνεύμα το Άγιο είναι η ερώτηση. Pyetja është, këtu kur thot fjalë e Zotit, fryma ime nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, është fryma e shenjtë domethënë? Apo është vetë Perëndia që e thot këtë, është vetë emri i Perëndis? Ναι, τι θέλεις εδώ, ποια είναι η ερώτηση? Στο το τρίτο εδάφιο, εδώ που λέει το πνεύμα μου, δηλαδή είναι το πνεύμα το Άγιο? Το πνεύμα το Άγιο. Εδώ τώρα, προσέχτε γιατί ακούγεται τον τελευταίο καιρό ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Όχι. Disa mendojnë, sidomos të kohërat e fundit, ka dalë një teori që mendojnë që njerëzit e asaj kohe ishin të pagzuar me frymën e shenjtë. Jo, Όταν λέει δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου, σημαίνει ότι το Άγιο θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο. Këtu kur thot që fryma ime nuk do të hahet gjithnjë me njeriu, do thot që fryma e shenjtë vetë Perëndia do largohet nga njeriu. Αυτοί δεν ήταν βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Këta nuk ishin të pagzuar me frymën e shenjtë.
Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη και βαφτίζει τους ανθρώπους μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Sepse fryma e shenjtë erdhi dhe u pagzuan bijtë e tij me frymën e shenjtë mbas ringjalljes së Krishtit. Πριν αναστηθεί ο Κύριος μας, δεν μπορούσε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο στη γη. Përpara se të ringjallej, domethënë Krishti, nuk mund të vinte fryma e shenjtë në tokë. Ερχόταν πάνω στους προφήτες και προφήτευα. Vinte mbi profetët të cilët profetizonin, αλλά δεν βάφτιζε τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο. por që nuk pagzoi asnjëherë me frymën e shenjtë. Γιατί ο Κύριος μας θα πει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Sepse Zoti do na thojë tek Ungjilli sipas Gjonit, θα στο διαβάσω, ta lexojmë më mirë. είναι Ιωάννης, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Është Ungjilli sipas Gjonit, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ναι. και διαβάστε το εδάφιο 37 μέχρι το 40. Τι κεφάλαια? 7 Ιωάννη 37 έως 40. 7 κεφάλαια. Ναι. Τι εδάφια, αδερφέ? Από το 37 μέχρι το 40. Ναι. Atëre vëllezër, lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i 7, nga rreshi 37 deri te 40. Ditën e fundit, në ditën e madhe të fesës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirrri duke thënë: "Nëse dikush ka etje, le të vite kun e të pijë. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burohen lumenj ujë të gjallë. Por këtë ai e tha për frymën që do të merrnin ata që do të besonin në të, sepse fryma e shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar." Εδώ μας λέει ότι όταν τους είπε ο Κύριος ότι ποτάμι θα τρέχει από μέσα τους όσοι πιστεύουν σε αυτόν, Këtu na thotë fjala e Zotit te rreshti 38, ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. εξηγεί ο Ιωάννης ότι έλεγε για την ταύτιση του Αγίου Πνεύματος. Shpjegon Gjoni, vllai ynë, që ka fjalën këtu Zoti për frymën e shenjtë. Αυτό λέει είναι για το πνεύμα το οποίο έμελλον. Δεν το έχουν λάβει ακόμα. Μέλλον θα το λάβαναν οι πιστεύοντες. Do me thënë, fjala e Zotit këtu na thotë që do t'u jepej sepse ende nuk ishte përlëvduar Jezusi, akoma nuk ishte dhënë. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχει δοξαστεί ακόμα ο Κύριος. Për cilën arsye nuk ishte dhënë? Sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar, nuk ishte ngjitur lart e Ati Perëndia. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος να βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο αν δεν είχε πρώτα απ' όλα δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Nuk mundej që ndokush të pagëzoj me frymën e shenjtë nëse nuk do ishte përlëvduar së pari Jezusi. Όσοι λένε ότι οι άνθρωποι την εποχή του Νόου είχαν το πνεύμα του Άγιο είναι λάθος, εντελώς. Të gjithë ata që thojnë, që mendojnë, që besojnë që njerëzit në kohën e pjesës që lexuam që në fillim fare ishin të pagëzuar me frymën e shenjtë, është plotësisht e gabuar. Τι σημαίνει το πνεύμα με τον άνθρωπο? Nomi? Τι σημαίνει όμως ότι δεν θα μείνει το πνεύμα μου με τον άνθρωπο? Çfarë do të thotë këtu te Zanafilla, te kapitulli 6, rreshti 3, ku thotë Zoti, fryma im nuk do të hahet gjithmonë me njeriu. Nuk do mbetet gjithmonë me njeriu. Εννοείται ότι το πνεύμα του Άγιο θα εγκαταλείψει το ανθρώπινο γένος. Do të thotë që fryma e shenjtë do ta largojë njeriu, do largohet nga njeriu. Όχι όμως όλους. Jo të gjithë. Γιατί πιο κάτω θα πει ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Το Νόε δεν τον εγκατέλειψε. Sepse më pas tregon për një njeri, për Noeun, i cili thotë gjeti hir në sytë e Perëndisë. Και όταν το πνεύμα του Άγιο εγκαταλείψει τον άνθρωπο, θα εξαφανιστεί ο άνθρωπος από τη γη. Dhe kur fryma e shenjtë e lë njeriu, atëherë njeriu i zhduket nga paqja e tokës.
Να ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Të dini dhe të besoni vëllezër që fryma e shenjtë rigjallëron gjithçka. Παράδειγμα, το Πνεύμα το Άγιο κάνει την άνοιξη. Për shembull, fryma e shenjtë bën pranverën, krijon pranverën. Λέει στον ψαλμό Thotë psalmi ότι εξαποστέλει ο Κύριος το Πνεύμα Του thotë që dërgon Perëndia frymën e tij και ανανεώνει, δηλαδή ζωντανεύει πάλι ξανά η γη. dhe gjallërohet përsëri toka. Rigjallëron përsëri. Αυτό θα σας πω που το λέει, το διαβάζετε από μέσα. Είναι στον... Do ta gjejmë se ku është, ta lexoni vetë. Στον ψαλμό που λέει εξαποστέλεις το πνεύμα σου, λέει, ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Dhe kur dërgon frymën e shenjtë, να σας το πω που το λέει. gjallërohet tër toka. Να το βρω. Είναι στο 104 ψαλμό. Është 104 ψαλμό το 30. është psalmi 104, rreshti 30. Ti dërgon frymën tënde dhe ato krijohen. Kështu ti ripërtërin faqen e Dheut. Βλέπετε, δηλαδή, την άνοιξη που ανανεώνεται, την κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Μπαίνει σε όλα τα σπέρματα μέσα και τα ζωοποιεί. Pra, siç e shikoni, domethënë edhe stinën, edhe pranverën, fryma e Zotit i rigjallëron. Dhe marrin jetë gjithçka. Aleluja. Το Πνεύμα του Άγιο, εγώ υπήρχε έκαπη την Κιβωτό, πέθανε. Συγγνώμη. Το Πνεύμα του Άγιο, λέω, εγκατέλειψε τον άνθρωπο και ό,τι ήταν έξω από την Κιβωτό πέθανε. Και τα δέντρα και τα φυτά. Domethënë fryma e shenjtë çfarë bëri në atë kohë? Prandaj thot këtu, fryma ime nuk do të qëndroj gjithmonë me njeriu. Këtu e kemi nuk do të hahet gjithnjë me njeriu te Bibla jon, por nuk do të qëndroj. Domethënë me përjashtim të Noeut dhe familjes së tij, gjithçka në këtë botë u shkatërrua totalisht. Δηλαδή μετά από 100 χρόνια από τότε που το λέει αυτό ο Κύριος, domethënë mbas 100 vjetësh, mbas asaj që Zoti i tha Noeut, εγκαταλείπει το Πνεύμα το Άγιο e la fryma e shenjtë njeriu në tokë edhe u mbyt gjithçka. Shenjtë gjallëron gjithçka në këtë tokë, në këtë botë. Fryma dhe shpirti i njeriut janë e njëjta gjë apo janë dy gjëra të ndryshme? Ne adhërfe, to pneuma që i psiqitu antropu janë i idhja pragmata e une διαφορετικά μεταξύ τους. Το πνεύμα και η ψυχή είναι ο εσωτερικός, ο άφθαρτος κόσμος μας. Fryma dhe shpirti është njeriu i brendshëm, nuk duket, është i padukshëm. Δηλαδή ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα που είναι από ύλη, είναι από τη γη. Domethënë njeriu përbehet nga ky trup, nga ky mish, nga kjo tokë. Αλλά έχει ψυχή και πνεύμα που το έδωσε ο Θεός. Por ka dhe frymë dhe shpirt që i dha Zoti Perëndia.
η ψυχή με το πνεύμα δεν χωρίζουν ποτέ. Shpirti nga fryma nuk ndahen kur. Το σώμα είναι αποχωρίζεται. Γι' αυτό όταν χωρίζεται λέει θάνατος. Θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Χωρίζει το σώμα από το πνευματικό κόσμο. Kur vdes, domethënë, trupi i njeriut, atëherë ndahet shpirti dhe fryma, domethënë largohen nga ky trup. Kjo quhet vdekje. Αυτούς τώρα που θα πάξει ο Κύριος θα τους φέρει μαζί του, λέει, όταν θα έρθει. Ata që kanë vdekur në besim, thot fjala e Zotit, do t'i sjelli bashkë me veten e tij kur të zbresi në qiell. Θα τους φέρει μαζί του γιατί είναι με τον Κύριο τώρα, αλλά είναι σαν ψυχές. Do t'i sjelli bashkë me veten e tij, sepse tani ata gjenden atje e lartë në mbretërinë e qiellit, vetëm si shpirtra. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη στην 5η σφραγίδα, είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου. Për këtë arsye thot tek zbulesa, pash në altar shpirtrat e atyre që kishin vdekur. Për Zotin. Πώς τις είδε, άρα είχαν σχήμα. Si i pa, domethënë, edhe ato kishin një formë. Είχαν φωνή γιατί μιλάγανε, ως πότε δέσποτα Άγιε και αληθινέ δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Kishin edhe zëthot, sepse thanë, deri kur o Zot Perëndi, nuk do marrësh hak për, po, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Και αν θα διαβάσουμε και στο τελευταίο κεφάλαιο στον Εκκλησιαστή, Në qoftë do shikojmë edhe tek kapitulli i fundit i τελευταίο κεφάλαιο Εκκλησιαστής λέει στο εδάφιο 6 και 7. Po te kapitulli i fundit thot te vargu 6 dhe 7. Ναι, αδερφέ. Ναι, για διαβάσου το 6 και 7. Kapitulli 12 tek predikusit, rreshti i 6 dhe i 7. Kujto kryosin tënd përpara se të kputet kordoni prej argjendi, të thyet vazora prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop qikriku në pus, dhe pluri t'i kthehet tokës siç ishte më parë, dhe fryma t'i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Βλέπετε εδώ τώρα λέει ότι επιστρέφει το πνεύμα στο Θεό. Shikoni se çfarë thot vëllezër te rreshi 7, dhe fryma t'i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε σαν ψυχές. Te zbulesa shikojmë që janë si shpirtra. Αν θα πάμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος, λέει, Nëse doni të shikojmë tek Tesalonikasve 1, να το δούμε από μέσα το εδάφιο αυτό, ta shikojmë këtë pjesë brenda vargjeve të fjalës së Zotit. Είναι το εδάφιο 23, 5-23, για διάβασε το. Kapitulli 5, rreshti i 23. Te 1 Tesalonikasve, kapitulli 5, rreshti 23. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtroft ai vetërsisht dhe gjithë fryma juaj, shpirt dhe trup, të ruhet patamet për ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα.
Këtu na mëson fjala e Zotit që njeriu përbehet nga trupi, shpirti dhe fryma. Αυτό που χωρίζει τώρα είναι το σώμα. Αυτό λέει με θάνατος. Ajo që ndahet është trupi, thot. Kësaj i themi neve vdekje. Ο θάνατος είναι αποχωρισμός. Χώρισε δηλαδή το σώμα τώρα από το πνεύμα. Pra është momenti që ndahet trupi nga fryma. Χωρίζει το υλικό μέρος αυτό του ανθρώπου από το πνευματικό. Pra ndahet kjo pjesë materiale, ky trup nga ajo frymore që Zoti ka dhënë. Όταν τώρα θα κατέβει ο Κύριος, λέει, θα τους φέρει μαζί του όσοι είναι εκεί στον ουρανό. Edhe na mëson fjalë e Zotit që këta që vdiqën në Zotin do t'i sjellë bashkë kur të zbresin në qiell për rrëmbimin e kishës. Και θα πάρουμε νέο σώμα. Dhe ne thot që do të kemi ngelur gjallë në besim deri në atë kohë, deri në atë moment, do na japi trupa të rinj të paprishëm të pavdekshëm. Συγγνώμη. Εδώ τώρα μας λέει ότι το πνεύμα, λέει ο Σολομώντας ότι πάει στον Κύριο. Këtu, sikur se tha Solomoni, fryma do t'i kthehet Perëndis që ka dhënë. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε οι ψυχές να είναι στον Κύριο. Tek zbulesa shikojmë që janë shpirtrat atje te Zoti. Αυτό δεν χωρίζει, είναι μαζί. Kjo nuk ndahet, domethënë fryma nga shpirti nuk ndahet, janë bashkë. Όταν δηλαδή λέει ο Σολομών πάει το πνεύμα στο Θεό, είναι και η ψυχή μαζί εκεί. Kur thot Solomoni këtu që shkon fryma i kthehet Perëndis, është edhe shpirti bashkë. Όταν βλέπουμε τις ψυχές στον ουρανό, βλέπουμε ότι έχουν σκέπτη σαν ψυχή. Ότι έχουνε? Έχουν και πνεύμα, δεν είναι μόνο ψυχή. Pra ata që thot fjalë e Zotit këtu te zbulesa, kanë edhe frymën, kanë edhe shpirtin atje ku janë. Γιατί ζητάνε δικαιοσύνη. Ως πότε δέσποτα Άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα μόνο από τον κατοικούντον επί της γης. Merrni me mend që atje ku janë, kërkojnë drejtësim, prandaj edhe thot, edhe këtu fjalë e Zotit, ata thon, deri kur o Zot, që je i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë edhe. Άρα το πνεύμα και η ψυχή δεν χωρίζουν ποτέ. Pra si përfundim, shpirti dhe fryma nuk ndahen kurrë. Amin.